ایرو شانده که مجلس سوریا دموکراتیک مسد سردانا کامپا سرکانی و شوکانی حسک کر لهر دو کامپان کجبرن سرکانی دمینن. شانده به و سردان خواست که روشا کامپان و زحمتین کجبران جهان و رای گشتیر راگینه. هفسروک مسد محمود مصلد دبیجه پیوسته ایدی دمک زوده دوسیا کامپان وره چاره سرکرن و همو کجبر لجي وواري خوفا كرن. الشتاء قادم والظروف صعبة والمصالحة الوطنية والأمن والاستقرار والسلام يبدأ من المخيمات. إذا نريد هالمفاوضات والسلام والاستقرار في منطقتنا في سوريا تبدأ من عودة أهالي راس العين وعفرين وجميع النازحين في جميع سوريا. عاداتنا وتقاليدنا يكن ما تشاوى وكرد عرب سريان أرمن مدنا بحدود الجيان كليه دولة عثماني ناهل أم لجواري وبقر نسو جي كثير. المخيمات بشكل عام هي جرح بصراحة لكل سوري. يعني أنا بشوف أنه قضية المخيمات يجب أن تكون أولوية بالنسبة براستي همو کامپ ایشکا جبو هر سوریکی ام دبینن کو دوی دوسیای کامپان دوسیا کسرکبه اگر ام لهف هاتن آن تویید خوازن دوی پیشی ام کوچبران و گرینن جهوان. والشتاء قادم وظروف صعبة بالنسبة لهم لكن زوستان ته و شرط و مرجن بوان زحمت دبن ام چاره سرین بنگهین دخوازن تایبته بدانستاندنن حکومتا و گوهیزره از به نامه بگهینم همو آلین تکلداریین هندرو دروه گل ما ایشه دکشینه اف نه چاره سریا بوان به سالان ایشان دکشینن اف ارکک اخلاقی و انسانیه و دوی اف دوسیا ده مکنیز ده چاره سر ببه.